Kapitulo 2, versikulo 13, kastoy, di babasa. Nga, urayan, dayday inalama anagasan, kinti panagparang asinalayan, idakkel a Dios, kin mangisalakan kada tayo, ani Hesus Kristo. Urayan tayo, lapsat tinagayo. Dayday, panagsupli na po tayo may Hesus Kristo. Ang niya, tibanag na ramidan, iti may siya katao. Rumbang ngay tayo amuan, noan niya dagiti pagribangan tinamate. Yun, kanina narinig ko mga kapatid. Yung umatindal sa isang fellowship, marami pa lang yung malalaman na kailangan ng isang WA, marami pala yung responsibility. Kakabsat, tinilayan. Iti versikulo 2, unana, alag ito'y alalakay, agparbanda kuma. Isungangun tayo, ipaglabangan tinamati. Imaysa alakay tulad ti iglesia. Rumban, naagda kumakin, kuwana, ti panagparban. Dahil ito'y nakapsat, imaysa kadagiti pilit na Apostol Pablo tinitito ti maysa nga iglesia. Ngay bagam kadakwada na dagiti na tangan, alalakay tunag ti iglesia, rumban ngada, kumakadakwada ti panagparban. Apay, ngay subday to'y iti paglubangan, ti maysa mamate, dahil dyan, panamururay kayo, ti panagsubli, dahil dyan mag-isalakan, nga iso, ni Apo tayo, nga Isus. Panana pa'y tinasto, di ba siguro dos ko na masapong nga adda kuma, nataknan. Oh, nataknan. Adda kuma, kinkwana ti, nanatan. Yan, tignan ninyo sa Biblia ninyo kung Tagalog. Kin, adda kuma nasalunat, apang mati, agraman kakabsat ti ayat, kin kastamat ti anos, dagito'y kakabsat, dagiti pagribangan, dagiti natangan alalaki ti ulag ti iglesia. Ngayon bilin na Apostol Pablo, kinmitito nga ibagana kadakwada, arumbay, nga adda kuma, kadakwada, iti panagparban. Tano nagduma kakabsat, marami din nagsasabi. Kung bata yung nagsasalita, bata yung nag-advise, bata yung mga tumatayo sa harapan, yung mga matatanda, yung tanong, yung mga matatanda, sabi nila, mas marami pa akong nainom na tubig at saka sa iyo. Kakabsat, kinagalayo. At nabalag, dito'y timaysa kadagiti, anak palirin nga anak ti Diyos. Nga unay gayam numaysa nga natayngan kunang ti iglesia, rumban, ti panagparban, isugday na iti pagribinan, ti agkuna, amamate, iti biyang, dagiti lalaki, anataylan, ti unang ti iglesia. May kadwa kakabsat, dito'y ang makita, ipagribangan mo, dagiti babae. Ipagribangan mo, dagiti babae, kakabsat, kinanayan, versikulo 3, chapter 32. Dagiti babakal, na simpanda, hindi ba nagbiagda? May isang abanat na pagrubangan. Di may isang natayman ng nagtiglisya na
sulo, iti nasayat akan banat, nga saan kay kuma, amapno, kadagiti adong klase ti bisyo, iti rabaw, iti daga, no dikat na kayo, iti tumulong, manipod tunag ti iglesia, agraman tunag ti pagtaynan, kinkastanot anang balakad, kadagiti agnasawa, aging dagiti agtutubo, dahita ti pagrubulang, iti may siya nababagan, iti unag ti iglesia, nga isu arumbal, nga aramidan, iti may siya ang mabati, pinapulay na Isos, may siya banat, apagrubulang, iti namati, magaydayaw, nga ako Diyos. Ang muyo nakapsat pinagayo. Tigaw day, nung nagdesisyon kuma ang asawa, saan nga natay? Iso natatamot na kapsa. No, datayo nga natayngan, alalaki. No, datayo, nakayo nga natayngan, ababay. Palunutan niyo. Tado, nagigataw, kalagitoy na ala. Nga, agdada nga sumbrad, itiunag kapagdaydayawan ti Diyos. Simbahan man, wano kapilya, nung nagitoy kakabsat pinagayan, saan da, nga insuko pailan, dagiti amin ang kasasad, tikinatawda, nudikat umay dalay, ag sipsipot, tinmangkit kita, iti banat, nga isu, ababalabunda, kadagiti makita na, iti unag, iti iglesia. Ita kakabsat na sinibiyag tayo. Alamidin tayo. Dahil dyan, istimonyo ni brother, Dundre ko na kailangan na isuko lahat ang buhay natin sa Diyos. Kahit gusto mo rin na ako yung mag-Sunday school kasi maraming iniisip ko na i-share na sao ng Diyos. Pero nakita na mga kapatid, ang buhay niya, marami pa lang hindi na isuko sa Panginoon. Kaya't na maroon na sa word, ang makin na, sakbay na maladaw, iti pasama, iti kasasad, iti panagbiyak tayo, tapnon saan tayo. Nga, may pada, ijay kalding na saan na nagdesisyon, no sa dino tiin na, panganam, no ijay na ang ragwan, no ijay, nalaspang na roon. Tinapasamak na tayo, kat sabay ay ayagan na kapsat, nga sakbay kumang na maraming ka tayo, kitaan tayo, tibukod tayo nga bagay, ta, dagiti banag, apat kurangan, kintang kapuyan tayo, isuko tayo, isurrender tayo, iti Diyos, iti biyak tayo, tapnon isu, titumulong, mahitan, ti panakabalin, ti Espiritu Santo, amang idalan, ada tayo, mahitan, tiin tayo, panagparbal, amang aramid, kagitipan banag, apagrebelan tayo, iti Apo. Iti kapitulo 6, versikulo 2, kumuna a Corinto kakabsat, askoy iti mabasa. Parasan tayo nga basahin. Kumuna Corinto kapitulo 6, askoy iti mabasa, kakabsat iti gayin. Muna Corinto, ay may kadwa Corinto, kapitulo 6, versikulo 2, kunana. Kunana, hindi chimpo, di panakaypay na, dinunod na ka. Kat hindi aldaw ti panakaysalakan, tinulungan na ka. At tuy itati chimpo, maiparbal. At tuy itati chimpo ang maiparbal. At tuy ita isu ti aldaw ti panakaysalakan.
ayadan agagabsa. Initsimpo nga kasapulan itao iti pan nakasubbot may baban ti pan nakasala. Niya po tayo nga Jesus nagsakripisyo iti cross. Biyag iting subad na ijay basong tayo at arta. Isu nga tinulungan na tayo. Nga tirunban kuma mga kapatid. Datay kuma iti mangsumba. Datay kuma iti may daton iti cross. Tapnon ti basong nga agda kada tayo. Ikaro tayo kuma iti cross. Nung saan kakabsat tinagayan. Nung digat dahi ka Jesus na anak ni Diyos na isu ti Diyos. Isu tinangala iti lugar tayo kat kunana kakabsat tinagayan. Saan nga intong bigat ita daw tupad nakasalakan. Nung digat kita isu nga itangal daw ay ayadan na kapsat. Mayroon din yung babala itong galmay sa kanan tayo nga sabay kakitaan tayo, kat sumimatan tayo, kat ibungod tayo mabiyag, lupod lumad lain, nga tayo, kat adda tayo, nga nagpanghinan, nga anak ti Diyos, tatlon inton agsukle, nga apo tayo may Kristo, may saka amay bilang, nga maala amay kaya, nga mangsabat, iti tangatang, nga may kare, asubret, iti pagarian, nga iti sagana, iti ama, palakpakan kayo. Iti sumaruno kangapsa. Aniya, yung orayon, pinamami. Aniya, yung orayon, pinamami. Ano? Nagkitiurayan na. Iti may kadwa. Iti umuna na ari. Umuna na ari kakabsa. At dito'y tinalamat. Inusar. Ti Diyos apasama. Iti kapitulo 18. Versikulo 21. Iti umuna nga are iti daang natulad daytoy ti babasan. Ket ni Elias in Masidek. Iti amin nga umili. Ket kinunana agpapan kaano ti panagalaalayo iti dua apanuno ni Yuba isu ti Dios sumurot kayo kinkuana ngam ni Baal ti sumurot ni Baal ti sumurutan sumurot kayo ngaron kinkuana iti uray kinkuana kat umili saan asimupat kinkuana iti uray maysa asal. Abuyo karapsa ti kasasad ti panagbiag iti nabaw ti daga. Mayroon din yung dalawa na imbag at sanakas. Kat dito'y nga nausar kinaramat dagiti dua nga propita. Ni propita na Isaias may siyang nabati. Nga propita ti Diyos. Kat ti propita dagiti Baales anuda ginasab ibilang da. Kat dahito ti karet kalakwada. Tati kuna dagiti tao
kailangan kung sino ang totoo na nagsasabi. Kung si Elias o yung mga Baalis, kailangan mayroon sana ang gawin natin parang makita kung sino ang tama na Diyos. Yun ang mga sigaw yung mga tao, mga kapatid. Gapuna nga ni Elias, nakparang, iti San Juanan, dagitata. Kadagitataw, agladwada. Nuti Diyos ni Elias, nuti Diyos ni Baalis, iso ti puno. Iso nga ti versikulo ba iti Diyos, kuna nga ti kaso. Idi, akaskat, kuna kinuna ni Elias, ito umili. Sisya kan tinatda, amay maysa amang matuni Yuba, ngam dagiti mamades ni Baal, upat, agasot, gat 50 da, alalaki. Tignan ninyo, may maysa kontra ano. Gat tikalik, kabsat kinagayan. Iti versikulo 25. Udah na. Kat naarami, iti tiyempo, at iti panangiratag, iti daton, iti balen, ni Elias ang mamadto, imasidag, kat kinunana, uhyuba, at Diyos na Abraham, iti Diyos ni Isaac, iti Diyos ni Israel, mabigbigbig ka, iti dahintuin nga daw, sika, iti Diyos Israel, asyak ti adipen mo. Kat siya inaramid ko, amin dagitoy abanbanag gapon iti sa. Kahit ang kakapsat, ti balikas ni Elias. Iso nga napasamak ti karen-karen. Nga nangaramid ka iti dato nga nang pili dagiti Baalis iti bagang na pintas nga inkargada ket pinunnuda tinay kayo kinanalanda tinagligmot ket ditoy anak kita kakabsat kinagayan nga tinikis dagiti tao dagiti Baalis isuna nga rodto na lupod-lumot na nga ti Diyos na kat sumbatan na tidawat na nga daytoy na kayo kat mapuuran. Ngam anya tinapasamak ay ayatan na kabsat kinagayan nagmalumda nagpatngagda nagmalumda nagpatngagda ngam awan isumbat tidawat ken kararagda ti Dios apat kararagan dagiti Baalis gapuna kakabsat kinagayan ngay tidaytang at tiyempo dituyon ang napanagdekan ang nakita dagiti tao ti isda bakit walang tugon yung mga Diyos na tinatawag ninyo hanggang ngayon wala pang nakita na milagro ng ginawa ng Diyos ninyo. Kakabsat kinagayan kinagawa kunada sigaman karon ni Elias iso nga ti versikulo 30 kunana tinasyon. Kapsat pinagayan. Iti versikulo 30, mabasa tinastoy ako na. Versikulo 30. Ay. Kat ni Elias, kinunana ti amin mamili. Umasilig kayo, kanya. Kat amin mo, umili masilig da, tingkuana. Kat dinarimaan na ti altar ni Yuba, Anarba. Ini, kanya, iti versikulo 37 ko na Impangagnak o Yuba, impangagnak o Yuba, impangagnak. Tapno da ito'y maumili, maamuan na at sikali, Yuba at Yusto. King, sika, pinagsublim, iti puso.
Iti versikulo 38 na idin ti apoy ni Jehovah nagtinag kat rinunaw na ti daton ang mapuuran kat ti kayo kindari ti bato kin ti tapok dinilipatan na ti dano na adda iti kana. Idi at karkararag ni Elias kunan na nga po si Syaklan tinabati nga propita ni Trabaho tinabati ng mamatyak na ito nga banag, itangal daw agaramin ka tinilagro. Apo, agaramin ka katyapoy bumaba. Manipod ka nagitun, na natun-tun ka kay kayo, pintas kamat tinalon, maagdati ka daw, ejak ligbot, katyapoy bumaba. Katyapoy bumaba, manipod ti kayo, imay, ipanakapasgad, iti kayo, narunaw nagbalin nga na po, tiriyak in ikes, lagiti tattaw magbuybuya, ti pudlo nga Diyos, iso ti Diyos, ni Elias, ngem, isaan nga pudlo nga Diyos, ti Diyos lagiti maalis, dahil inriyaw lagiti at tao, ay ayatan nga kapsa, iso nga ti Diyos na ragsakan, uray mat Elias kat kapaliglekan, nga ti Diyos na magsersergan na, iso ti Diyos na sumumba, kadagiti panbanag at kasapulan, ti tao nga iso na ita ti rason, no apay madda kayo tata, ti unag ti iglesia, taklon na ti problema, lahat yung mga problema natin, kailangan sabihin natin sa Panginoon, yung Diyos bumaba ng milagro, mga kapatid kong minamahal. Isumay nila ito yung magaw, nakalauna itin tayo panagyaman, kagayang ti Diyos ninyas, isunod ti Diyos na pagsersergan tayo, kahit na nagaranit ti milagro, ibing ang panawin, uray mat kadagitoy nga lagaw, isot ka puna, ay ayatan na kapsat, nadayay problema, ikapsat tayo na marami pa lang, hindi na isuko sa buhay niya sa Panginoon. Alam ko rin na yan, yung Diyos ang aramin mo, tinilagrutin ka, kat timasakbayan ng aldaw, maisan ito nga mausang king maramat, itiunag na iglesia, indon, Espiritu Santo, ang trabaho kinpana, palakpakan tayo. Sungay tayo tinagaw, ay ayatan na kapsat ang makinig na, kinda kayo nga tutubo, agtuloy tayo nga serbe, kat urayon tayo, dayday, panagsudlin na po tayo nga Isos, isuday ta kakabsat tinagayan, itibay siya, apagribinan tayo, amamati kanagituin ng aldaw, kapnon, nagigado nga sakripisyo tayo, adong abanog tayo, adong aramin tayo na may bag, amay paay iti Diyos, subabakan to ti Diyos, kat rako kinraksak, apay, ngamin kunana, inton agparang tinagtol a Diyos, kin magisalakan kay suna po tayo Yesu Kristo, innang to alaan, dagiti matalag kinatudno, kin dagiti kukwana, nagserserbi kinkwana, kat pamadya, ayayatan na nagsak, no datayo, kat insuko tayo, itibyak tayo mananay, may sa tayo, amay bilang, amay kare, dahil kasagod ka ama, apagyanan, nga isot ti pagalyan, abang ito, nga isot dahi ka, ipagayusan ti gatas kindero, kat idyan, awanton ti problema, awanton ti sakit, awanton ti matay, sinibiyag tayo ito na lang kanayon, ti Diyos na ang ginisyon, na yung bag, na aldaw tayo, nakabsat, pinagayon.